Kei te tū kotahi a Aotearoa mea hi treiria ki te patu i te hautū waka i te wā e haurangi ana. Ko Unite te ingoa o te hononga nei, ko ngā wātene Māori hoki ētahi ka takahi i ngā huarahi o te motu, ki te āwhina i ngā pirihimana ki te haukoti i taua mahi hea hea. He whakatūpatotanga ki ngā kaihautū waka. Don't drink and drive, because we're going to be out there in force. Mo te kaumārua haora, kotahi te arotahi matua, mō ngā pirihimana o Aotearoa rāua ko Ahitereiria. Ko te patu i te hunga e traiwa haurangi ana. Ko te tino whainga o Unite, ko te māhora atu i te whakaaro ki te marea, kāore ngā pirihimana mo te whakae ki tēnei āhuatanga. He hoa tautoko o rātau. We use the Māori wardens a lot, and they'll be out there this weekend. Friday night and Saturday night. They'll be going into the hotels and just making sure everything's right there. E hara i te mea ka whaia noa ko te hunga inu Waipiro, he aro hoki ki te hunga kai te hoko i te Waipiro. It's not bad to drink, it's a good thing to drink, as long as they don't go binge drinking or drinking too much, because that's when they start getting into trouble, fights start, and things like that. And then the police have to come in and they get arrested, and that's something we want to try and stop. E ai ki ngā whakapae kai te takiwā o te 250 miliona tāra te maha o ngā pūtea, kai te whakapaua ki te hunga whakahaurangi i a rātau anō. Engari kai te whakangāwari ngā wātene Māori i taua patu i te pūkoro. The Māori wardens have been very helpful for police. We've used them several times on homicides. They've walked the streets in our areas and they've spoken to the Māori people there. If they weren't there helping us, we wouldn't get any information. Ka tīmata tēnei rautaki hei te ono karaka i te pō a pōpō, tai noa ki te ono karaka i te ata o te rātapu. He tā Gardner, te karere.